apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, adda motor ana iparada iti paraangan da Mari Paula ah. Day, si kabagayang day ta susay, at da ka di masapul maw. Ha? Ay kwa tata Mariaw. Kit-kita akla ang ti motor ang nakaparada iti paraangan niyaw. Motor yu ka day, tata? Motor ni kumaring Paula day ta. No kasta, gimatang gaya man ni Mari Paula iti motor na. Well, pag-service na ka no, tapno sana barigatan nga commute no at dati trabaho na. Ay kamayat ano kasta? Brand new ka di ti motor, wano second hand. Brand new ray ta, ngam nalakalaang. Para magnagama. Mabalinmet nga itilikod ti balay da ti pangiparadaan da. Nuhapay adito'y pa'y sangwanan pa'y laang matinapili da. Anyan ko na susay. Ah? Ay, kwa! Ti kunak, napintas ti kulay ti motor ang napili ni Paula, tata. Umala, agpatuloy ako, tata. Nakitak akin na sarita na ka ni Mari Susi itay, tatang. Anya ti imbaga na kan kan? Ti may papan iti motor mo, anak ko. Apay ka no ti motor ko, tatang. Sinalunsun na lang, no brand new, no second hand. Ay, kunaklakit din no adda na patag nga imbaga na. Awan ba, anak ko? Tilang motor mo, tilang saritaan me. Alag, tugaw kay nga rudan, tamang idasarak iti kanan tayo, tatang. Naluto ti sida? Itay pa'y tatang. Inuray kayo laang, tanakabaybayag kayo mat nga agsagad di ta paraangan. Manganta nga rudan, tapno di ka malataw iti trabaho. Nakitam ka di ti motor ana iparada iti sangwanan ti balay da Mari Paula, lakay. Wain, asino ti makingukay ti dadya mo tao? Motor ka no ni Mari Paula. No sana kagkamalay. Nalakalaang, di kasya mo to. Husto ka, lakay. Nalakalaang kanumat ko na ni Tata Mariaw. Nalakalaang, masapol nga iparada da iti sangwanan ti balay da. Ay nawaw. Day tangarod kat, lakay. Kaya't da siguro amamuan ti intero a barangay agimatang da iti motor da. Naglawa mo ti likod ti balay da. Ay, piman mo da kita tao. Ore na lakat ti motor, ipalastog dalata. Anyan? Anya nga tano, agkita tamat iti iparada ta iti paraangan talakay. Ah, ayunan niya. Pangalaan ta ngay. Nagado ti ipapaabang da alugan dita. Agkita talakay. Piliyam tay aglanglang anangina tapno adamot ararti ti paraangan ta. Sige. Siya akong ti mga ipamuspusan ba kay? Dalusam nga rod ti paraangan tapno adda pang iparadaan ta. Hello, ma'am. May tulod ka di tilugan dito'y balay ita? Wan sir, inton madamdama. Okay nga rod, ma'am. Urayan may. Wan gayam, isend mo ti eksakto nga address yo kan landmark tapno sa anak amarigatan amang sapul iti balay yo. Mangisindak langan iti picture, ma'am. Nasaysayaat pa'y, awagan kan tumanan no adda akon dita. Okay, ma'am. Paumay ka din, lakay? Saan pa nagrubwat ba kahit? Umawag ka no. Ay na, excited aklaw na yan, lakay. Mapadasan tamat langan ti maadda ni ti ararte di ta paraangan ta. Pirma ang payman daytoy sir. Anya dayta, ma'am? Kasuratan para iti abangan niyo alugan. Ay nawa. Kasapulan ka di pa dayta, ma'am. Saan ka di ang mapagtalkan ti rupa may nga gasawa? Uwan nga rod apay masapul pay lang ti kakasta ay, ma'am. Kontrata daytoy sir, ma'am. Talaga akasapulan.
nang runa katlugan ti inabangan nyo. Ito yan, perma, tapno malpasan. Agyaman aklaunay, sir, ma'am. Dita, nakapirma ako. 2 alawas lang kalpasan ti 2 alawas, masapul ang maisubli ti lugan kanyak. Wen ka di kay madanagan, madam. Ato'y ti susi, anadan nyo ti lugan tapno saan ang magasgasan. Da kayo mutla ang ti agbayad no magasgasan dayta. Nangyagak iti prutas ken natang susi anak kaw. Mala, idisuyo pa'y laang di tananang. Nakitak ti lugan ang naiparada iti sangwanan ti balayaw. Asinaw ti akin lugan iti dayta. Ay na, di yu pakibibiyangan day di alugan, nanang. Ay nawaw, nangalaan nyo mat itikas di alugan. Apo, awanan ti adu asaludsod. Agkapi kay kitday. Anya? Un gayam, di yu liplipatan nga laan to'y dilatakan pansit. Isupa yung abas tuyaw. Adu pa'y ti dilata ije balay. Alaan nyo lat tadaytan. Para kanu kada kayo dayta ko na ni Arman. Sige, alaag nga raw tapno awan maibagbaga na. Naimbag abigat mo, Mari Paula. Kastamad kan ka, Mari Susi. Lugan nyo tapon punasam, Mare. Ay, huwan Maray. Punasak man, tanay. Katap-tapok mo't ngaminan. Ay nawaw, inal daw samot apunasam day talugan. Kasapulan, Maray. Narigat mo't numabaybayan. Ang mga numaperdipay. Ay wana, sapay madlaw ang nginginaan day talugan. Uwan nga rod, Maray. Manungay ti kas talugan, Mare. Ay kwa, Maray. Nanginamot Naimbag man ta nabaalan nyo ti gimatang iti kas talugan. No siyak, motor laang ti kabaelak agatangan. Kasta talaga no nagagat ka, Maray. Magatang mo no anyaman ti kayat mo. Agpaiso day ta, Mare. Sige, agpatuloy akon. At dalamapan ko gatangan di ta store. Ituloy tanto ti agistorya inton madamdaman. Sige lang, Maray. Agan-anat ka. Tatang, nakitam ti lugan da Mari Susi. Suka di naiparada, iti paraangan da. Wen, nagpintas tatang. Ninginaan ka no day kat ko na ni Mari Susi. Ang amuda tagmanihaw. Siguro gimatang damat piman. Bilibak man kadagijay nga agasawan. Apay mo, tanay bagam tigas tanak ko. Wen taga sa manday jay. Nabaalan da ti gimatang itikas jay alugan da. Sana all. Kada tayo nga agkakalugaran, isuda laang samot ti adakas jay alugan na. Ay nawaw. No para kanya, di mo mat kasapulan tigas jay alugan anak ko. Una, ngam arapaap ko mati maadaan itilugan na kasjay, tatang. Ay ka dumteng tulat ta. Agurnong kapay, tanarigat ti mailumlom iti utang. Mano atawan pa'y nga tatang. Day tate sa ta sigurado. No itang awan pa iti dakila kwartayo. Ano usan tayo pa? Ano anya tata? Umayak man, Susi, anak kaw. Naimbag abigat yun, nanang. Anya ti masapul yaw. Adda ni Arman, At damot, nanang, apay ka day. mabalin a pag-service talugan yaw. Ha? Sa dino ti papanan nyo, nanang. Ijay sintraw. Adda ko man napatag nga ilakad kaw, ngam naladawak mutan iti biyahe. Ay nawaw. Ti kaya't yu asawan, agpaitulod kayo iti asawa. Wan ko maanak kaw, tapno nabibiit a makadano nak, kan tapno mausar mo't laeng at talugan yaw. Tapno saan laeng nga ar-arte di ta paraangan yaw. Ha? Ay, kwa. Kasaritak pa'y nga umuna ni Arman, no anya ti maibagana, nanang. Ay wan man anak kaw, sapay lakuma tauman nugaw. Anya nga iti ibagak ka ni nanang, lakay. Siga man bakit? Agrason kalatan Sapay na ibagak nga adda ka dito'y balay. Ay nawa, day takid day. Diyak mo tamo tagmaniho bakit? May isa, inabangan talagang detalugan. Tapos dati may i-display dita paraangan. Titulagan tayo kada Maria.
Kat maiparada lang iti dua alawas iti paraangan ta. Saan ang maibiyahe? Ta awan kit nga rod lisensyak. Ay, tulungan nak nga rod ang agpanunot iti ibagak ka ni nanang. Ibagam laangan nga datilakad ko itong matamtama. Rasmut dayjay. O sige, ibagak nga anusan na latan ti ag-tricycle. Wen, ang mga no ipilit na pag-service na itaalungan. Kat maduktalan dati sikreto ta bakit. Narigatan. Anya timbagan ni Armana nakaw. Ay kwa, pasensya kayo nanang. Saan da kayo ang maitulod ni Arman iti papanan niyo? Ay nawaw, apay ngay. Ay, ada na patag-alakad na inton madamdama nanang. Kasta ka day, ay sayang mag. Anusan nyo langan ati ag-tricycle. Ay katwanan awan mo't pagpilyak. Ada pag-play tiyaw. Ada pa'y mo't kit day. Malangarod. Anusan nyo pa'y lang ti aguray iti tricycle di tarwar. Pasensya kayon ananang. Inton maminsan tulangan nga itulod da kayo. Hello, Ma'am Rhea. Ipalagip ko laang analpasin ti dua alawas ang nagtulagan tayo. Ala akong tilugan ko. Kan bayadan nyo matan ti balance yu iti abang. Anya nga oras nga umayo alaan, ma'am? Inton bigat iti aksapa. Isagana yu ti bayad Ni Madam Maria ka din ita. Wen lakay. Munti man ta cellphone. Takasaritak man. Hello, Ma'am Maria? Nalpasan ti dua alawas. Ala akong tilugan ko. Ma'am, mabalinti agpa-extend? Anyat kayat mo asawan, Arman? Ipa-extend mi kumapay, iti uray makalawas laang. Ay nawaw. Sapay adati naka-schedule. Kasarita yu pa'y laang ida, ma'am. No umanugot kayo iti kayat may. Times to, ti itod mi abayad. Si kamat gayam ti lumabas, Marisusi. Sa dino ti papanam. Ay kwa maray. Adala mapan ko gatangan ijay sintro. Magmagna ka, Mare. Ha? Apay ngay adi yung amin usaran ti lugan nyo. Ay kwa, saanan maray? Awan mo't ngamin nila kay ko. Awan ti agmaneho. Diyak pa'y nakita nga inusaryo talugan nyo, Mare. Sayang mo't. Ha? Ay kwa, mausar to ka day maray. Kasla maiparparada laang matita paraangan nyo. Ay nawaw, san mo't maray? Si kakit di mo't. Kaya't kumot lang ti magmag na nga agpasentro tapno ma-exercise mo't lang da tao. Sungbatam day ta bakit? Sikan alakay. Ay nawa, itay pa nga awag dita, babae. Sikat ti makisarita tada kayo mo't lang ti nagtulag. Kasanong nagsingir? Mano ti bayadam aya? Kita no mano ti nakasurat dita sang wanam. Ay nawaw, apay at times 2 mo't tanday toy. Tay so ti incorrect ba kahit iti nagpa-extend ta? Ay nawaw, kasano nga rudan ang makabayad tangay? Day tangarod ba kahit? Sapay medyo dakkel magaya man. No apay mo't ngamin nga imbagam at times 2 ti bayadan ta. Iuff mo pa lang dito cellphone bakit? Tapos saan nga awag. Nag-text kang tulangin king kuhanan, adan pagbayad ta. Ay nawaw, ni Madam Rhea samot ti agtuk-tuk-tuk lakay. Kanya taramidin tarangay bakit? Di namot ngamin imbagbaga nga umay gayam ita. Susi! Arman! Di urayan ang maumaak kada kayo adwa. Narigat kayo mat akasarsarita. Bakit makaungay tayo? Agbilak iti talo. Nako. Nudidak pay lasangwan. Agayabak iti pulis ta ipapulis kayo at talaga. Ay, da kayo mat gaya, Ma'am Rhea. Kunak tumat. Adda kayo dito'y unag. Isubliyo ti susi ti lugan ko. Kan bayadan nyo dagiti rumbang abayadan nyo. Itamat laan. Madam, kurang pa yung aming ti kwartami ita. Saan ang mabalinti kasta kanyak? Adda ti kontrata pinirmaan nyo. Isu arumbang laang nga agtungpal kayo. No okay lang kada kayo. Urayan nak, madam. Agdiskitarak labiid iti bayad mi kada kayo. Agawaam, tadyak kaya ti aguray iti nabayag. Siyak pay laang ti stressen nyo mat. Anya di mangmangag ko, tatang. Kasla aga-apa damot di tabalay da Marisusi. Adramag ngamin ti babae di tabalay da. Ay nawaw,
Asino a babae, tatang? Kabit ni Arman? Saan? No husto tinangan ko. Ti babae nga kinkuha iti lugan ang nakaparada iti paraangan da. Lugan da kanumot day jay, tatang. Tinangag ko itay kat inabangan dalaan. Iso akas taon na iti umit ti babae. Di damo ilang bayadag. Anya? Anya ti umay mo ibaga, susay. Ay, kuha nanang. Adda ka di pa extra akwartayaw. Ay nawaw, pangala ako mangay iti kwartak. Ingatang kun iti bagas ti kakaiso na akwartak. Alamat tan nanang. An-anom ti kwarta aya. Ibayad mi iti abang nanang. Abang? Abang tilugan. Ah, nukasta. Saan nyo gayam alugan day jay? Ay, kuha. Saan nanang? Inabangan mi laeng tapno adda kumamat ar-arte ti paraangan me. Ay nawaw, anya klase ti kapanunutan day ta. Agsaysayang kayo laeng iti kwarta, tapno adda maipasikat yaw. Ay, mare. Ang mga no adda pa extra akwartam dita. An-anom ti kwarta, Mari Susi? Ay, kuha. Agsingsingir nga minan ti akin kukwa iti lugan nga inabangan mi, mare. Ti kayat nakot itad mi ti buo nga abang. Ay nawaw, kunak man nulugan nyo day jay, Mare. Eh, kuha. Saan, mare? Nagulbud kami laeng. Anya? Gaputa kayat mi nga adar arti ti paraangan me. Nagabang kami iti lugan. Ay una yun ti kasta, Mare. Eh, adda ka di maipabulod mo, mare. Mano ti ka sa pulam aya. Ay, kuha. Daytoy ti listaan ti saan mi pa anabayadan, mare. Ay nawaw, medyo dakil mo't gayam. Magatang na ti mano akaban abagas. Eh, maasyan ka kumaakada kami, mare. No saan kami ang makabayad ita, ipapulis da kami kanaw. Ay na, Mare, ibirbirok yung amin ti pakaisagmakan nyo. No apay ngamin anagabang kayo pa'y laeng. Mala, urayin naklabi, talaag ti kwarta bulbuludam. Ngam na bayadan nyo adagos ha. Ay, una yun ti kastoy, Arman. Ungar bakit? Nautangan takida di na oras. Si kantumot ngamin. Ah, Nagkari ka pa'y laang at times 2 ti bayadan ta. Anyangay nga rod ita. Nakautang takit di adi na oras ka ni Mari Paula. anusan ta? Abayadan bakit? Ay, agbanbanog talang agbayad iti kwarta di tamot na usar Ay lakay. na, di kay agpin na tudun dita. Nanang, Itay pa'y amang mangag ko ti saritaan niyaw. Umayak lang kumamangitulod iti natang. Nanang, pasensya kayo. Basol yu adwa dayta. Da kayo tinagdesisyon. Iso adi kay agpin na tudon. Makipurdiya kayo kitday. Tapno mabayadan nyo ti utang yaw kini Paula. Pag tinulungan nyo adwa, anya ngay nga raw kalukwan nyo matdayta adwa. ay, makapabanog ti makipurdya nga agbunag iti bato, nanang. Ay naanak ko, pagadalan nyo dayta napasamak. Inton sumarunaw, saan ngamin at ikinapasikat yo ti pakpakat yaw. Dayta a kinapasikat yaw, tinakaisagmakan yaw kunak tumaw. Ay, nawaw! Agagat ka tapno mapasaya at tibiyag mo. Saan kat at ikinapasikat mo ti ipang pangrunam. Tamang ano day tantupay, di pa kay sagmakan kan pa kay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.